MS collection channel clear to le ngai thatu te chibai vek ule ka channel like le subscribe min lo ti saka thei ang anga min lo share turin ka nge na che u tun tum chu ZPM supporter Facebook page lama pasal cha room lianan pulal du ama chungchang a post hi ilo chiar don tiang pulal du ama chungchang hi an soi nim ta hle a ka soi ve chak na hi a rei to a ka soi tum ang hi an ron soi le china wangin ka soi lo le china ni tun tum chu soi ve ka chak ta tlata toite in soi ve kan tumange pudu a hi min shelawa ke yin ka she thung mai chana po kala mulem lo ma se kan ram shwai tu te hi kan ram shwai tu an ni tlata wangin ka zir ve chin ama pudu a hi ka tan bor lem lawa mishing ve thawani a ti swal tam tak po anei ve nge yang chu chu ama po in a in pom thau bokin ka ring ama ero chu ka thlir na bi ka changa ka mu dana hi chuan kan ram shwai tura ka mirin bera ani IPS a po India rampuma a chazonga minglang pha ani a mizo te hian fakna chang kan shemi alo te hi namdang hian engtin nge min muang keini ai hian vai kan ti ho hian an lo ngai sang dai mai te hi aza thlak zok hian lo mo chutiang kara a thei ngel zat po shelo turin an han di riam ve phe hi chu mak tak zong ani mizo pa IPS ni thengat to hi ngai san na chang kan shelo hi amak le ani party lian shwai tu a te lo om to chinin party lian ho in real bol dan she chiang ber tu ani a dikna le zoram siam chat adu awanga achwa san chen na hi ka muthiam ve in ka sia ram shwai chat tum mi alo te bula khosak reng chu a har sa ve khopin ka ring chu tak chu mizoram hian kan tonga kan mu ani lom ni a party chwa san to ten min shwai dan hi kan shitlang vekin rin om tun naya fake account manga an be ina awanga akhin le na ra aron langa pudu azok sel tum phet kan la om te hi amak khop mai FIR thelo ani na hi MNF sarkar lai dai to kha ani a andu ani phot chuan an chui chiang theireng ani tun lai hian an social media worker ten thil ti dek lo tu awanga ale alinga thu kai lekin zoram mi puiril ro cho buai an tum vele nu no chu ani a asot to viau lo mai thei inthlan ma atang to khan asi em hlo na lian tak awang hian be atok na sa hle a abik takin MNF social media worker te hian an be na le zwal ome heng an be na tam tak hi han en wang hian an mani ir om chuak ani mel lo bok an ho tu te an shwai tu te do dan le an ti ti ko tlanga thu phave chin ho fui porna thudik deu shula dot phwa chop dot hlang hlak te an jin dan le an zel din thu bol te an nau te hian an ron tlang au pui dung ti hi alang chiang hle ani tin MNF hian zoram mi puin an do lo chan hi zir chiang se an sim ngai tam tak a om ve ang ma se an zia hi an sim don to lo te po a ang chauta a an shwai tu te an hausa to em a an ti do lo an nau ten an ron ti a ming che jok te la hi an lom jok emo ti mai turin an la phu sa ve em thunga in mu chhuana hun hi an la neya an la in mu chuak ve mai turangai mai hi a chawme mishing nun shim shima hian thudik hi atlawa dikna le rin omna ading tlat mi hi chu engkunga po an ding changnge nge china ni zoram mi puite hian kan ram shwai tu te zir chan na chang shathar tiang u tunkar February ni som panga sang ni som ni pali a zoram people's movement le February ni som ni sang ni som ni pali thole ni a Mizoram Pradesh Congress Committee shwai tu thlan na lo om tur chu chuang ni in an chu don ni athu don chungchang Zalen News thu chwa ilo ngai tha ang Zalen thu don danin Zoram People's Movement shwai tu thlan na hi Baptist Multipurpose Center Falkland venga nei ani dona February ni som panga hian President Vice President ele Treasurer ti thlan an ni anga atuk February ni som paruka executive member tur thlan an ni leang ZPM hian nomination file lovin kalkhom te atangin try to tur hi nomination siamin an thlang dona President atan hian ming pahni lang omin chungte chu President nilai lalian sotale Aizol West 3 bial to MLA ni mek VL zai thanza mati anni Vice President le Treasurer atan hian
mi engemuzat minglang an oma ma se ZPM shwai tu thlan hi floor nomination tur ani awangin president ang chuan wal out taka minglang ero mi pali panga vil chau an lo om shi ni athudon ani Mizoram Pradesh Congress Committee shwai tu thlan na hi February ni somni sangni somni pali hian lelthan hola auditorium ani anidona ton naya MPCC thunei tu sang thukhom chuan official nomination siamin presidenta lelthan zara vice presidenta lelnun moya chaw ngole chezarara Dr. Lelmal Somate anvor chwaka hiti lai hian ministry kalta a Congress legislator party shwai tu de chuan flora changa chu tumin February ni ria changi som ni pali khan ming an peluta flora changa chu tum te hi presidenta zonun tluanga zodin tluanga vice presidenta singun lian chungale chezarara lelrin dikaral te anni MPCC elected OB Thanrual hian party executive turmi somli than ngal anni ang eptu party lian ber Mizo National Front shwai tu ding lai Trampo atop ta kawangin shwai tu thar thlang turin anin buat sai meka MNF president Uzoram thanga chu nomination committee siamin hei hian an party shwai tu tur an zong don ni athudon ani tuna tan chuan khati zong kha niri phot mai se subscribe bula dar di takte kha inlo metanga ola minlo da sakin kan thu post te kan thil post te inlo ngai chang zel don nia